Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari batta bani panorang sebut nerion pasada hita uhurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami bangun Tuhan. Bani ganop diar layakmu nadop ipatalarham ibagas perguluhan nami ari lopus ari. Ase bani panorang sebuton gok ibagas pangarapan hanami puho merhitihon ni pangidopin ase hama tong homani bapa napasukup kon bohal banami laho mamuka horja sonai age parkulukan nami saganjang diron ibagas goran aku Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami celam rapakon tong nami amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus Icapen na siya maren bani panurang subot ni Reon na bu isi sehanami marhiteho ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata asa darion Jumat tanggal 6 bulan Mei tahun 2022 tersurat bani buku sada Petrus bindu 2 ayat 27 nama katakan son sing manrisai ia sanggah nahonarisa sing asup-asup ia sanggah manaron na marsi tapi yondos kondoai bani panguhum na pitorin on mababa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nani horcahon ni Tuhan Yesus sanggah ibagas sitaronon ni bani hayu parsilang nalahu makop-kop dosa ni dunia on na porlobe sahali isobut sing manrisai ia sanggah nahonarisa ipataridah kon Tuhan Yesus dotongon hasabaron nasonin bakalni tongon-tongon do ia naibata porini pe manaron ia ibagas akulani colma sing ibuha pamangan ni atape sing adong sakababah atape na luar kumbani pamangani lahu mangancam halak nadok manrisaisi tapi itutuk do pamangani sing dong sakababah atape na luar halani ai ibagas sitaron ni ai ipatalar do hubat tahomani bahasa pasal ahana masa ibagas guluh tape songon Tuhan Yesus na tetap ibagas sasabaron paimahon porini petongon ia marsik halani tuduhan nalang sitong pasal nani horcakonni tapi porsaya do Tuhan Yesus adong do panorangni gabe talar do haganupan hapit toronni ilobe-lobe ni haganup jolma sonai mahomani hita asipurini BHP ini ibagas guluh ta sigano pare sipata dopak konon tado hata-hata napaburit uhur janah boy tene namambahen gabe ganggu hapor sayonta songon napanya taridah kon ni Tuhan Yesus pinatalar ni Tuhan Yesus subanta maningon do por saya janah bagelando ipataridah kita hasabaronta mandopa kon namasa ai jana ibagas hasabaron ta ay mahumani hita tongtong paimahon bahasa bani panorang nadok tinutuhon ni bata patalaron ni do hapitoron nasasitong ni ibagas parguluhan taon napaduahon bapenang nalongan ibagas Tuhan pa Yesus Kristus maningon takas do idah kita sitaronon ni Tuhan Yesus pakon sitaronon ta sendiri dauh marbeda Tuhan Yesus sanggah namanar sitaronon ia pasingdo ia jana langdong dosani tapi anggo hita jolma marsitaronon rado tene halani namar dosa jana salah lakkah do hita ay maase ipataridah kon Tuhan Yesus bahasa langadong age sadape naboy mambahen terpancing ia laho
makurjahon dosa barang ahape halani sengdong dosa juppa ibagas dirini. Ase sonai mahumani hita ibagas perguluhan tasigano pare. Purini petongon bahak tumang parlajuan lupa kon hita ibagas perguluhan tasigano pare. Dingat kita ma si usihan nadop ibere Tuhan Yesus kubata. Ase barang petongon bage-bage ni parlajuan si taronan hamarsikon ibagas perguluhan taon. Maningon ipapakai hita do dirita. Maningon ipapastihon hita do bani dirita. Bahasa sing anjay terpancing kita lahu makurcakon dosa binahin ni namasa nedopa kon hita ibagas perguluhan ta sigano pare. Ay maase bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus boy subuton ta langadong hape ni alasan bata lahu membalaskon hamarsikon na idopa kon hita atape na ialami hita ibagas perguluhan ton gabi hite bata lahu membalas halak nalegan atape menyerang halak nalegan. Artini sonon ya halani burit na hita jadi ay alasan ta lahu manopok halak hey burit na hitin langsung na hitine. Tetapi ibagas hamarsikon ta ay tetap do ijolum hita politik lang adong alasan bata lahu membalaskon na marsik na idagi hita ay lahu membalaskon ay hubani halak na duma membahen gabi marsitaron hita parditi hita ahana duma idopakon Tuhan Yesus Kristus sanggah na marsitaronon ay iya lang ipake hamarsikon ni ay lahu membalas hubani haganop halak na dop manrisaisi. Ay maase bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hape ni tenger uhurta bahasa pitor do tongon nebata. Ay maase ganup hamarsikon ne do pakon ni Tuhan Yesus rosirisa-risa na ipadas kubani yondos do kondo haganupan ay hubani nebata panguhum na pitor in. Artini ay halani pitor do nebata totu hapitoron ni ay do huma napatalarkon hapitoron ni Tuhan Yesus ilobe-lobe ni haganup jolma na totu sonay do huma ni kita ase sangga ibagas napaimahon ipatalar nebata hapitoron ta ilobe-lobe ni hasoman jolma ase maningon totap do hape ni hita sabar irik jana marondos hubani nebata. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Lahu mandopak kon genup na masa ibagas perguluhan nami sigano pare. Asibuy lidah kanami jana marsormin hanami hubani sitarononmu naduma parlubi idagihan jan in matongon Tuhan nagabisi usihan ban nami seng onggaham manrisai age hona risa age hona topas seng anjay membalas kam tapi ondos kon hamdo haganupan in hubani nebata panguhum na pitor in ase sonai mahanami tongon Tuhan ibagas naman dalani kuluh nami sigano pare tandanya dop upamonang hamhanami humbani haganupan sura-sura di simbolis sonai matongon kuasa hamonangan muin mahuma na mangacari kanan asilamin rotuguh ni hapor sayaon sonai age pangarapan nami hubamu asilamin talar matongon bapa bagal ni pagkahulungi muin bagal ni hasabaron muin gabe taridah matongon ibagas holong nami do pakam rosi ibagas hasabaron nami mandopakon bagi-bagi ni hamarsikon ibagas perguluhan nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolang rapakon tonggo nami. Amin. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa persoalan ni tondoi na pasing ma
nama kasomani nasyam haganupan. Amin. Horas mabat taganupan Bapa nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ando harmatene ibagas saganjang nyarion tetap lambin marbagal mas semangat bata laho mengidah horjani ne bata nabagal in ibagas guluta asih hitape lambin termotivasi mahumani lambin teroncar mahumani urta laho makorjahon harus nini bata marhitihun di guluta siganu pari. Shalom.